bes kona meuri am rongo ngai monika teroi. Esa te botak ni makuri puki yai ni dodon dikirake takakaro akamwe roi ni korawa buka meruane ya pong dapat ai kai noame ten chon nape ke NGOs te monta in te peso sport complex nte mone pong wapu me suan peperuare. Nana meroro te mineta ipoke nakawa ha kadikira ken ka upai da me merava eri panata ke siwau. Ai taku pa yo te pong asa ne meta kiri ya narapata chon nape te UN pa ya pong dapat ai kai noame ta nikina kin chon nape ha me nora keron kakawa ken ya makuri na koncepe te community o te puta nometa eta kuri panatake pa kinaki NGOs ibo ken karikira ken na kuna pai chometa yonda pe kau me roi karroi eu takira ken na te puta nometa na koneta me roariki awai wapa pongan te puta nometa pa na kuna ni karini ayaya ngoi poken te dikira ke ho te me ngaroi eta kuri kiri panatake pa NGOs pon angatain te tau te kai poken kakoruan poken na yang oni kapene te potoni yang poken te pongan ne pon topaya NGOs ipokin terikirake te metoa. Esa de charfani kiribes ni kota ko kuraina ni pusmaya ro konna na minita Australia ipokin na pe yanena Penny Wong na konte community e Santo Petro ndro konne ye kiribes nte weekend ko. Eta ko terong rongo mente charfan pa kaida ki Senator Wong ni mon ro konna na konte misin hari yonika te tarika na kon hari ponto wana me po konna na po ka Australia na konte community yo. Ere kena pena tai Senator Wong ni katonga ranin aya mesina yo. Eta ko te charfan pa engen ki rang numarere kena tai Senator Wong me e wota te kakukure na kon te community ande kena pena tai inda vetamni me tein hana preschool te community. Esa no biso Australia kiribes ni karawa na kongura na ko ya tein tereire au meta ke ye na no ya ni kan data ya reire sina ko ni kiribes ni manena kireire ya iron te tau te kan Australia. Eta ko te rongo men chobisa yo. Pa po te ko ang rayon kawai ke tips ipoke ni kanwan te bome ni kadendin kanwan de ria ke amana pa yan te po kayo ke te yan priorities programs o itape wariki akaunga ki mani au meta ke ye to aranda pataya pa na kanwana pe te bome yo e kaida ki te ko ang ra ayo iro yo bisa na no bisa Australia aketa pe me te scholarship. Tongorongon te peke ena kona takarikira ke bo vare million te tara pona ni boki be on mamana ngai Samoa ni mai na komen kaponga na kin te pa ke te foso fiwo e popoto kanuan takarikira ke yu are pon kanuan na po ka saben ipokin po kanan pipita ke ni kanuan bong nte peke yon ka korakoran kaponga nan ka ke meu men taste o instant akia kaponga na to korakora hei saki akanta ni ngaki karikira ke kai tene pui mo no wate smare vanu te million te tara poia ipokin na pen te peke o te pui meni mewa te smare ni mewa te million te tara me yei sipan Samoa pana paponga roi ina non mes wanga wapi meni mewa ni kainis mena vale Samoa yon tawan muin ke sai ka Europai nuanga wapi o beon mamanangan te kawai akerang katani ante pa ngai te nan kapenia ni pupura aya kapera kareka yon Samoa e katai yang kai American kakataratara kame tua sikuna kena presence Ivan Watu. Eri bos na newspaper ke the Daily Post pa kame tua ka yo iron anopis America I Papua New Guinea. Eta ko te newspaper yo pa yei meni ngongo pa eta pen kai te mena kain chepe ari esa ni muyo kwa ken taratara itapo are na konan ka che ki tempesi. Eri ke yo muin ka korakoran sikun kena presence America ntepe ke kau kan na opis kena embassy to romon ni muante na makaina ayo. E korakoran kai te kukurei karawa I palau nkai ia vaki te kipe me Australia are katua wiki. E tako na presence palau Surangel Webs Junior pa avaki kipe aki atome Brisbane na ko palau dinanon Papua New Guinea nteka wapong. E tako Webs pa e pou te kipe yo e vaki na ki ana na program ni kipe te tau te kan Australia. E tako to wayo pa karawa te kipe ia New Guinea are pun na ki ang koi main pusin te oraki. Eta ko Webs pa kipe na ko kiripes pona pe masare o nauru poni kanuan na pete kipe yo ipokin kakorakoran te kipe kata meruan tereitaki nte peke tongorongon non nape yesa to ko wana ni makoron to wana rusan te kinna pa yesa ni kuras te vani kipe ari aki akaina ke te drone nonon Moscow ari kana me kina ki pa katan ta ke tenan kateite ete akina yo Andre
wala bio imuin kana kwa na ribos te tanga ni puaka mai rusa yon kasi yakin wowa na drones Ukraine ime yakin rusa eta ko Ukraine pa ake ire kere kena me makuri ni wava ke ni kapaka boma ke ariki rusa eta ko Vorobov pa anatake de drone kurasi e kolomna ponta kateite te wana ari yaki uruaki esa pola tinupu mente pate yare tau te yon Nigeria tau amua kayesa no sinako muin nei pokin te presensin te be yon te konopong engen ke ran kura te masi pokin kaitaran muin te rene yo ni kaines me muin te bui are katanwa taki o e mona te wayon te mais te wana te semara ni mewa te merion na ke arineia mentenua te kateni makoro maisin makoro ke states yon Nigeria esa tinupu isebuya na ririk are pondesa business ya kaupai o te kova nang kwanta makoro e Lagos ni karike te ne pui me vanua te kate pupua men maisin pepe andine rene e karike te ne pui me te wana te kate pupua te kagomen en kuan presidents e asiku aguba o Peter Obi wapui me wo te kate pupua ina kon isipupua tai nei nei kasan kapoisina kinte kes e kamemete yon Iran men November nte makure re asrawa e kakakwawa pakatan kairuruakin kainakin e yareire ya tai nei nei kai akia me ipoko ya tai nei nei kai ayasa ni mete me a mai sai kasan rota ki me meya atanoi oni kai kwa eta ko te kagomen minita ipokin te meuri nte tapes payus payei te pemen no meta ka tangiri reire ni kapene dike yareire ya tai nei ne pana kainaki engen nane o eta ko imuina to wayo pa aso meta na kiota na meroro engen nano atime to nun te pota no meta te pai are karawaki yesa Finland ni mwana katiakin anao wapupo te kilomita ke te pupo wapu mewa te meire pakina yonsanare e popo ke merusa ibukeni ka kora na vake ni kameno meno eta kona pota ke tebe i ware tape me kameno an santebe the border card paina te numa te mita ke te buina te bus rieta ntiu ayo me te papu weya yona e popo ki sanna pen Finland trapena na papa ke merusa na pakina te wana te nga te ne pupo apu te kilomita ke wane pupo te ne pi me wo te meire te tai ayo o na ke sanna pen Finland ntiu te kai e peri e Finland paina katia na o ka yeta pen te kira ke maisia kandusa ake katayan kita na rusa ipoken ravaya ne buaka Ukraine andong rongo men banan kiripes